INP mezo channel ngai thathin tu zong song te in za in ni thar chi bai kan bu ka chiu September ni sari ni lai ni ania tun tum chu Myanmar lam chan chin toy update kanan siam zuaya in lo ngai thale theu don nia September ni nga khan Sakain region wedlet township sian maka khua swal sipai te tombuk chu PDF tang kopten drone in bom voiriat an thaka thi pon nual nia soyin engzat nge ti an fin fia me kani Sakain region chun hla township lam chu August ni somni le palia tang khan thona be ania thingkang khokwa atanga in zalizet hal chiat ni in tun hnai khan civilian mi pariat than ni thu chun hla lama activist deuh ten an soi le a ral tlan sing chuang an mek tin September nilitu khan kani township thingtlang khothen khat yin village trak huam chunga khuwa te po ral thuam lena ka an nia wangin an ral tlan hlom bokani kan balu township le hla khuwa piu so tri te chu September ni thuma tanga ninga inkar khan drone mangin 60mm bomaka an nia ni thum chungin piu so tri member pasari an thia hliam tur palian ni in Infinity Group chuan a soi tin pale township Nyongkung khua tanga marlama chetla swal sipai te chu nimin September ni rukhan dongnet kurela pol ten an lo boma sipai palian thi ni in an soi bok kani township thingtlang khonia swal sipai ten swal rap thak tak an khoile rualban lo telin mei che pasari pong swalan ni thil thleng masazok chu August ni som pasari khana ni a mei che pakhat sipain an pong swala atuk August ni som ni le pariat khan an pia lok khodanga mei che paruk zet pong swal an ni le boka pong swal tu te hi pin uluin lama tanga kal ti bak khoi tatma bernge eng battalion bernge ti an the thei mai telova chuero apoi deu pong swal tok tu te khuwa le ming hi nakina sipai ten an threm le mai lo nan an soi chuak du telova pong swal tok tu te hi kum som thum le somli in karvel an ni deuh hlom Sakain region Humalin township swal sipai lamtang SNA anti Shani army in ti te chuan PDF an ni ti in mi enge mozat manin an ngong an tan sak thin na video an ti chuak le a August thachung chau po khan mi som ni lai chu PDF an ni ti in an ngong an tan sak to nia soyani arap thak du khop mai swal sipai lamtang ti taka an rong viawani hei hi tun hnai khan civil lamin video file rin tlak tak tak tenen country district first battalion te hena thilom dan an hril nuwa chau hriat chua anita a an mani SNA chunga an share thin kha eng tin tinemo pon lama alo lik chuak ta a social media lama adar le ta chau ni in an soi Paku region Pongte township wechi se lama September ninga khan sipai somni vel anin thak wala yin Pongte PDF tenan ka pa sipai panga an thia midang pathumin hliaman tuar September nili khan Paku region Tayawati township mayan in khua apo dalan niangai ong chit min le ong phe anti te ka hluman ni thu Tayawati kalung force tenan soibok Makui region Miang township ubu le kanet khua te chu September ninga nimin pia khan sipai le an lamtang piuso tri ten atum ni nan an hal le ubu khua in som pali akang rala kanet khua in ni akang ral bok Karen state ko tule lama swal sipai somriat chuang an thi Karen National Union KNU ko tule ram Brigade 5 ramchan Mudro Phabun district huam chunga swal sipai le an lamtang BGF ho tele KNLA nam sipai te August thachung khan in dona voiza le som pariat an neya hei hi soithin ang khan silai metpua ka anin machon zong chiar vekaniarin voiza le som pariat anin ka na swal sipai somriat le pali an thia midang somli le pasarin hliaman tuar bok ni in
Mutro News chuan a soi hei hi Karen ram puma August thladata anilova Mutro Phabun district huam chung chawani ti kha kan hrethiam don nia thizi nga tamzok hi BGF an ni antia KNLA lama namsipai pakhatin nunna a hlan ve bok August thlachung khan sual sipai lamin in thiar vel nana an man na sat em awangin lei pakhat chu an ti chetalo lo ni in an soi bok chen na in somni le pali chia in civil mi pakhat aborala midang panga in hliam an tuar bokani Sian State Marlam Kwat Khain Township han kain kho che vela nimin September ni ruk zing lam dariat vela tang khan KIA nam sipai tele minong lana sual sipai te anin kap tran le ta a tlaidar thum lama chuan sual sipai lam chuan helicopter an roi le to ni in an soi an che thale vak lo ani mai thei nimin tlai khen khan in dona akal meka chanchin chiang zok om thoi kan bei sei don nia September ninga nimin pia khan muse lama tangin sipai motor som pali an kala chu chu KIA lam hian konglaka an lo lam buna in dona achuak le ta ni sual sipai te silai ka awangin an che vela chen na in chia om nual nia soya nia chu po chu thu chiang ala om hlei theilova KIA lam thu chua kan lo nga chang mai don nia September ni thum le nilia fruso lama in dona ni thum chung azona in dona khan sipai motor pakhat chu luya atlan liam ta nge ni in an soya sipai thi an om nge nia soya ni nimin pia September ninga zandar sari vel khan moon state tatung township jaban khodaya check gate bula sual sipai ho omna buk pakhat chu tatung defense force tenan ka pa sipai lal pakhat le atha chang dol tu pakhat an thia midang panga in hliam an tuar bok rengun khopui suipita township veng number kuana an venglal office chu yankong urban corella army noya MO7 Eagles Polten nizan khan an kapa venglal an kap hlum ni in suipita people force ten an soi anin ka nuwa boma puak zui bokani sipai lal ten an noya sipai te an chorrim hle ni in an soi Paku region chim lama battalion commander Thing Win te pin pungchi lama sipai lal miu sui le sipai lal dang tan tut ong te chu in kop hovin an noya ram boya wanga sit pai hliam tuar dam le kut ke kim to lo hote an chor re thei hle ni in an soi heng ho hian minong hlana thupe ti in kut ke kim to lo ral pe na kal thei to lo ho chu puan than thuina lama te sabon siamna te giu le butter nutrila siamna ti ang chi ar le vok vulna lam thlengin na thokin an lo chor ta thina an don tur om hlo pon pe thadu lo le nga la heng sipai lal pathum in kop ho hi ni tin mai hian an ho sa ta thur mai ni in an soyani sipai company chunga po het yang thil sipai lal ten an noyami te an chor le an ti re thei dan hi soitura om triwa vandoi khak takin sipai lal human rights bo chia emo dan pel u chuak tak taka thil ti ho po hi khreman ningai chuang lo nia soe ni bok UN special envoy Nolin Hazer chuan sipai council in pisu chi chunga thilan ti dana dem thule a hlo thon thu asoya kan hnung lama azin tum khan pisu chi ne na in mu le na hun an siam sak tur angin sipai council chuan in soi tak ma se in mu na hun an siam sak nge yang ti a chian lo chuan kalatum to lo ti soi bok ani po hi a beidong vele tran te po ni mai thayani minong hlana Russia rama zuzin kha tunlai hian Russia khopui Vladivostok khopuya nei mek Eastern Economic Forum a telve ni om takania tin Russia rama nuclear lamboi pui tu ber Rosatom State Corporation sa director Alexei Likachov nen in muin Myanmar rama nuclear tharhui siam chhuat thei dan turte an soidu na nuclear power siam na tho dun na thutlungan ziak ni om takin Russian News Interfax chuan a soi Rosatom State Corporations lam thu chu atanga alandanin Myanmar rama nuclear power chaklo chi timayang
chu tiang chi siam chua na na thil han ti vel dan tur te training nei atul dan tur le Myanmar mi puiten nuclear chungchanga anril ruput siam thatangai tur thu te tarlan ani thu kan thulak na chuan a soibok heiba ka tun tuma an nei mek forama hian Myanmar rama oil le gas lak chua dan vela Russian company ne na tho dun dan tur te po Department Minister Dr. Kan Zotenen anin muho ni in TAS News chuan a soi ve bok Ross Congress Foundation in a huai hot Eastern Economic Forum hi a voice sari na anita a naktuk September ni riat thleng a o ang menong hlana po hi lal satlia po du tok tolovin Korean dictator Kim ang mai nuclear nei dan tur ko nga dap rufe na sa ni na langa Sual Sipai Council hi an pai thak thailo chuan Myanmar mi puite hi tun ayin an la re thei zual zel don ti hi North Korea atang hian a mu thiam thei mai ome September ninga nimin pia khan ram chung mun sang sanga Sual Sipai Sompali emovel chawan thi ni inan soya September ni ruk nimin khachuan somli le pakua an thi ni in khitit media chuan report adonga kimlo a mai thaya somnga chhowe lan thi ringila nimin pia lam ai khachuan a zia omle deu khati zong kha tun tuma Myanmar news tlang pui update kanan siam thei chu ni a ngai khatu zong song te in chunga kan lo me